namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today. I have like Benjamin the president. Look, we told Mathyaka. Event organiser ya Gaza. Yeah, so kasi government of course that 25th November nifikeni scroll ka account ya Mayengani the president, as you can see ro fana scroll fana kuma hey isuke kusuka so ta ke tusa ku hifike njani vele la. Yeah, so if you get this post, I'm not going to lie, I don't really necessarily understand it, but ndahla swi nga tsala kwani fike hi vona ifika itsala ku oh twa nkulungwane u tshavatana iko hi buka Mayengani hikuva msatha nyoko, as you can see lo fika hi pfula la swona ku hayi yi crash event yo karhi, as you can see there. So don't really see much other than on top swi vona ku tsala ku Madisa presents ni laha hansi ha swona ku tsala ku hosta Big C wa ka Gaza. So munhu loko a hostaka very la ka mene a hi ba wa hatle n'wi kuma vele. Handzange ni taka nkarhi Big C ni n'wi is this one here, very hungry the junior, as you can see ku tsala no Big C ni zamile ku va ni verify and find some posts. I'm convinced ku it's him, yena Big C wa kona loyi a hostaka this event. So I scrolling because event leyi yi kona. Oh, alright. Oh, already se va n'wi tagini. I tagwini already. A swi nga ri kona loko ni ta previously. So hi leyi original post, as you can see ma swi vona n'wi ndafa a kombisa sweswo kwala na kombisa ku ti na ni ku hlanganiwa azozwini, as you can see. I tag 17 hours ago ku ze yi swi kumini. Na ku hi va na Benjamin president, as you can see. That tshemba u nga believe mfana. Hurrah, as you can see. Se president Mayengani munhu wa social media nge yi biased, as you can see lead the original poster, as you can see yena aku wa hosta kwini vera azozweni ka Madisa Abasani village, as you can see. Aku na free photo shoot, so endla the photo shoots ne in relation to that, and swi komba ku angava ari an artist mai kuma mhaka lewa. So yona original post ya kona, so yena munhu loyi a dela ku murhanga phanda lo. A swi ndliwi leswi hi mfo, a swi ndliwi, it's wrong, it's very wrong. So mi nga yi le ku ta nga na munhu hi the 9th December hi leswo. Vafana mi nga chavi na ku biha na kun'we, futhi n'wina mi le rhumeriwa hi Xikwembu ku mi ta lunghisa tiko. Loko mi kuma karhi mi va kholela vanhu lava mi va kholela, u n'wi vitana Ben Stole ku ta ya xava timpahla ta n'wana ta Christmas. Loko a fika Ben Stole tima na foni kumbe tlhela ku dropela ka 100. Vana va dyondza xikolo ku za va kholeliwa, mi yo rhuma hi Xikwembu n'wina ku mi ta lunghisa tiko. Va kholeleni ta vona munhu a rejistara mi dyondzisa hi January ya le hana matric, mi lunghisa tiko n'wina, va kholeleni a va dyondzi xikolo vana.